Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kena Sorkar Pedeng ubadai peja ketenat Ayush henne kesngi ulale jengo ya kania bat hadin ke jingle jurep ya kania ke Jaka Sumar nakaliang ke jong uni Menteri Kena ubakerteng umun Japara Mahendra Bhai ula rungro hak Khasi Hills Autonomous District Council bat hakani ke jingwan jong u sha KHADC lapdiang snobha dau chairman ka KHADC uba peniat sings im hak jing don lang UEM uba tebor lang patau habai keren bat uba peniat sings im habai dei berkejingwan jong uni Menteri Kena nakaliang ke jong uba peniat bat ke executive committee jong ke KHADC kelaya keren sani bah lor ki kam ki bai dei bat ke district council kam tam habai dei bat ke jing trai kam jong ka bat kerpang nakaliang ke jongki kilapan pauru ba ke district council kadoni kinong ai dawai kasi ke badon kam ya ke jingaram bat nakaliang ke jong uni Menteri ulakular ba unsapet habai dei bat kani bat ula khodro ya ki MDC bakin wan sha Delhi banya kren halor kimat kiba ka KHADC kadon kam khamtam habai dei bat katnat ka jongu to nakaliang jonga kumbu chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council takasni asuban kempau jengkenan bakrau ya kaba yo banya kendu kerpang batu Menteri Kena ke Sorkar India Dr. Mahendra Manjapura ubadai pej ubadai kami ya ka Ministry Ayush but nadu ka program ka badang step mene ka ba la yo ban penlong hantai po niya ha moding dia la yo ban ya keren shibun ke bajing dan kam bat kenika hospital niya rumno ban nang pen klan shu ya ke jing trekam jong kenika niya ka badai kerpang ya ka homeopathy bat ka ayurvedic de kerpang ru namta la keren shibun hai ki jing jong ki staff untuk jing jong ki contractual staff ki ba train ta namta ba kenika ministry ka pet kerpang ban yarap itu jing dan kam jong ki kenang ban nang la shu bakanika department niya ni po moding dian bakan la jing syukri habe de bakot kakia ya ki ba nang shu nong ka Meghalaya bat kumju ki ban baru de hakawai pa kabentang ni penpau jing ai khublei ya ni menteri ublawan ban yu kejat yu hakanika office ke duni ke Khasi Hills Autonomous District Council mentar sini hadir beladap ke program tentang niya buat kejingwan kejong nilayu ban pensno ringkat bagi CM ya ka jing don kam kejungi ban yo jingirak kerpang nak di ke ministry bawat ni menteri namar ba hangni po council ni don ke act ke bangla pas nam ta kini ki traditional healers dan kini kinong sumar kembat dan dawai kembat kiba deki trash nong kejongi ku kasi kiba pun ha kiba tip bat kiba yo katalan bat kasap kerpang no blay ban tip lu kijat kembat yu kiba long dawai namanta ban sumari kibrio si kiba bunjat haka jing mong mensau ka jing pang ka jing stong kiba bun te haka biti bat ni kebentaru ngila perswo bat nakaliang jongar ma ada ka jing tho memorandum shuni menteri kerpang ke ikalat kelenti ke bahak kerpang naka Sorkar India limbaka Ayush Ministry ban mang isa kerpang yang miru bangin la ban pentrai kamno ya kenika Khasi Traditional Institute kebadan hang tie po lum sok peneng kebla dep shna mentana kaliaka executive committee but habini bakani ngatrai kamlong ka ege jing kerku ke bakrau khamtam lu baka district council kan itu no ikiniki nong sumar kenbat tenrai ki badan hang ni po ri Khasi nang ba numde shu ki ba klem itu dakaan nre ki badan sa itu dakaan juga district council te kani kalong ke ba kwa untuk semua ni kapor halo ke jingwan jong ni menteri bat kumjuru ula khat so baru yengiru siapa Delhi nam ta ban yo ban ya merjumut shibun ki ke ba de ba kani ka ministry te tan kini meshbut